Salamatlar hurmatly mugallimler. Anda emese bugünkü gündün 3-nчү sabagын başlasak. Так, biz qaysi жерде to'xtadik эле? Biz 61-so'da to'xtadik эле. Bunu işte büttük. Anda emese keyingisine ötsök. 62. X kvadrat kemtilgen y kvadrat barabar 1988 deydi. Gel barabar eken. 1988. Jönököylü tüzek x koşulan y barabar 1988. Бұл жерде айтса болады эмне? Булсан так болса, анда булсан да так, булсан жуп болса, булсан да жуп. Ошондуктан bunu eki tak же eki jup көйтүн түрүндө жазышыбыз керек. 1988'din bölücülüğünü karab bölsek. 2'ye bölsek. 9 4 9 sana 4. Daha 2'ye bölsek. 9 7. Ben 9 7. Жетіге бөлінеді екен, ошондо 71. 71 жөнөкөй болгондугу үчүн 71ге бөлүнөт. Так. Ошондо 1988 бул барабар 2'nin экинчиси көйтүлгөн 7 көйтүлгөн 71. Ошондо буну эмне 2 жуптун көйтүнүсү түрүндө жазып алсак, 2 жуптун көйтүнүсү түрүндө жазсак эмне 14 менен чакырчу эмне 142 14 болбосо minus 14 142 minus 142 анан minus 14. Başka varyantlar barбы? Эки тактын көйтүнүсү түрүндө жазып албайбыз, анткени болуп жатат. Эки жуп Анан же болбосо 2 анан 9 так 90 2 cevabı minus 2 minus 994 minus 994 ana minus 2. Oşentip 8 türlü bu жерде жооп бар. Баарын жооп боло алат, анткени көйтөн жуп болуп жатат.
anda bul жерден qo'shib yugursak 2x barabar qo'shganda 356. Boshqacha aytganda x barabar 78. X barabar 78. Anda y barabar 64. Oşantip bарлык жоопторду 8 түрлүү жооп болот. Ошентип тапсак болот. Мунун иштегенин кереги жок. Убакытты көп кетирбей баштап. Так, бүгүнкү 25-чи суроо. Keyingi суроо x квадрат кошулган y квадрат барабар 1995 дейт. 1995. Бул жерде эмне 1995 4кө бөлсөк калдыкта эмне берет? 3 берет. Бул жак болсо x квадрат өзү 0 жана 1 болот. Кошулган y квадрат 0 менен 1 берет 4кө бөлгөндө. Кошкондо 0 1 2. 4кө бөлгөндө калдык сол жагы ар дайым 0 1 2 берет. Оң жагы болсо 3 берет. Ошондуктан бири-бирине барабар болбогондуктан бүтүн чыгарылышы жок. Ошол менен суроо аягына чыкты. Эми бул жерде квадраттар t деген белгиси сан 8t минус 1. Ошондуктан бул жерде 8ге бөлүп көрсөк кандай болот? Ошол идея келди башыма. 8ге бөлсөк 8ге бөлсөк бул жерде калдыкта 7 берет же минус 1 башкача айтканда. Эми бул жагын бөлүп көрсөк x'тин квадраты 8ге бөлгөндө кандай калдыктарды берет? 0 1 4 дагы ал берет. Баары болуп ушуларды гана берет 8ге бөлгөндө. Ошондуктан x квадрат кошулган жерде эмне 8ге бөлгөндө y квадрат кошулган z квадрат эмне 0 4. Бул жактан да 0 1 4. Бул жактан дагы 0 1 4. Ошондуктан бул жерде 0 бериши мүмкүн, 1 бериши мүмкүн, 2 бериши мүмкүн, 3 бериши мүмкүн, 4 бериши мүмкүн, 5 бериши мүмкүн, 6 бериши мүмкүн, 7 бере албайт. Ошондуктан баары болуп эмне сол жакты 8ге бөлгөндө калдыктары 0дон 6га чейин гана бере алат экен. Бул жагы болсо, оң жагы болсо теңдемен 7 берет. Ошондуктан 7ге бирөөсү да барабар эмес болгондуктан бул суроонун бүтүн чыгарылышы жок болот. Ошону менен суроо аягына чыкты. Кийинкиси система экен. Система. Так. X менен y'дын көбөйтүүнүсү 2ге барабар экен. Анан бул жакта так. Бул жерде бүтүн чыгарышты табышыбыз керек. Окей. X кошулган y'ды 2 десек, анда y барабар 2 кенткен x деп жазып алсак, эми
Mestasına koysak bu жерге anda x z kvadrat barabar 1. Başkaça aytkanda emne? X kemtilgen x kvadrat kemtilgen z kvadrat barabar 1. Bu jaktan jönөкөйлөп өтсөк дагын кашанын ал жагына буларды өткөрсөк ошондо кемитилген 2 x кошулган 1 кошулган z барабар 0 z квадрат. Буну жөнөкөйлөтсөк x минус 1'in kvadratı koşulan z kvadrat barabар 0. Bütün sanın kvadratlar 0'dan kichine bola albayt. Oşonduktan ökөy тең 0'ga барабар. Oşonduktan z barabар 0 eken, x minus 1'in kvadratı 0. Başkaça aytkanda x barabар 1. X barabар 1 bolsa emne? Y barabар 1. Başkaça aytkanda x, y, z'in жооптору 1 жооп алкен 1 жана 0. Ошон менен суроо аягына чыкты. 28. Keçилесиздер, интернет içine жакшы болбогондуктан так. Кандай эмесе кийинки суроону карасак. X'in kubu koşulgan 3 barabar 4 y koşulgan 1. Bul жерде bizga ekran ko'rinmay qoldi. O keçilesizler. Tak, demonstratsiya ekran. Keyingi so'rov. X'in kubu koşulgan 3 barabar 4 y ko'yulgan y koşulgan 1. Başkaça aytkanda bul жерде 2 udalaş sanının koyutucusu. Başkaça aytkanda bul 2'ye bölünөт. Bundan aytsak bu Taraf 8'e. общий оң жакта турган 8'e bölünөт. Эми бул жак 8'e bölünөтпү? Ошону карашыбыз керек. 3 кошулган 3. X'in кубу калдыкта 5 берсе бөлүнөт. Эгер бербесе анда бөлүнбөйт. Бирок X'in кубу 8'e bölүнгөндө калдыктар кандай болот? Күрөлү. 0 болот, 1 болот. Жана 3'төн 3 болот. 3 болот. 5 болsa 5 болот. 5 болсо 5 болот. Болот экен. Болот экен. Анда жооп жок деп айта албайбыз бул жерде. Так. Bunda x 5'e eşeliyor. жетиде минус бөлүнөт. Башкача айтканда x барабар 8га плюс 5 түрүндө жазып алсак болот деген. Бирок анын кереги азынча билмейм, жок болсо керек.
Ne olsak. Cevap olsa. Cevap cetini koysak. Tak. Faydası dili çok ko'rsatdi. Kubu. Bu so'rov qata javobi sayyorda qiyin so'rov bo'lib ko'rsatadi. Beşov. Oh, X'nin ornuna 8K koşulgan 5'ti koyup kubga kötörsök, anan bu yerde 125 menen 3-8'ge bölüne turgan san bolup, bardık tarapты 8'ge bölüp taştasak, aha. oң jakta jup san kalat da, sol jakta 3 degen koşulu çıkıp kalat. 3C9 degen. Mhm. Oşonda çıkarılış çok bolat bu. İşte kötü oşonda kılıp. Ma'qul. Rahmat. Unday emese qo'yib ko'rsak, o'sha 510 yani 8'din kubu K'nın kubu birincisi. qo'shilgan 3. Bu emne? Ko'p qilsak anda 8K 8'den ko'p qo'shilgan plus 3'e büyütülgen 3 8K'nın kvadrati qo'shilgan 5 qo'shilgan 3 qo'shilgan 8K qo'shilgan 25 jana 125 qo'shilgan 3. Bunu 10 jağı 64 emas, kechirasiz. 512. Aha. Bunu şu yerdeyle aytıp koyalım 8'ge bölsök. Ha, 8'ge böldük. Bölsök Her bir koşulu üçün 8'ge bölüp çıkaylık. 64 K kup ko'p qo'shilgan plus 24 320 K kvadrat. K kvadrat qo'shilgan Koşulgan 600 K. 75 K Da. qo'shilgan bu jakты bölsök Koşulgan alacakta kalat 128'di 8'ge bölsök 16. 16. Barabar cüpsan oncağı. Jupsan değişbi. Onca 8'ge bölüp taşladık da o kede taksanda çıkışı mümkün. O, şonda ne dep jaz tutsak azılca belgisiz. Tak bolsu da mümkün bolsa. Bu yerden Efirde ötküzbek kaldırıp koyulukçu bolbosa. Keyin karayla. bir ideya kelip ketdi. Son so'rgan 4 bayga 1 qo'shsak, emne bo'ladi le? Qo'shgan bildin kvadrati bo'ladi. Kvadrat qilsak da bu jaktachi. Endi al jakta bo'lsa ko'p qo'shgan 4 bo'ladi.
Biz bunu biliyoruz. Şunu ajdatkanda bulacak şunday bolot. Qanday bolot? Qanday bolot? Şu joğu olmaydı. Şu joğu. Dağları ikisi de bir tutulsa yola çıkmadı. Keyingiga qoldiriblar ichini. Keyingi qoldirib Son Ayağına uy topshirma. topshirmoqlar. Men daha ishlab Topshirma. jo'natib qo'yib. Qanday bo'lsa keyingi so'roq olsak. Yaxshi so'roq ekan. Javob sabr to'xtalib. X'ning kvadrati keltirilgan 5 y'ning kvadrati barobar 7 deydi. Kvadratlar ekan bu yerda. Bu yerda endi buzaq jup, buzaq tak. Jupdan takni kelsak tak bo'ladi, o'shundan buzaq tak bo'lishi kerak. Tak bo'lish uchun y o'zi tak bo'lishi kerak. Tak bo'lish kerak. Y'ning o'rniga 2k qo'shilgan 1 deb yozib olsak, anda keltirilgan endi 4k qo'shilgan 1 barobar 7. Yemi 2x kvadrat keltirilgan ko'chib 20k kvadrat qo'shilgan 20 nan Keltirilgan 20k. Keltirilgan 20k. bu daqa o'tkazsak 2 bo'lib qoladi ekan. 12. Keltirilgan kechasizlar. Keltirilgan 20k. bir de kağıt kaldı. Uzaq 12 bo'ladi. Minus 5 Mhm. uzaq ekan. Ana bunu ekövüne 20k'nı çıkarsak minus 20k'nı udava standardın koyutunuz bolup kalıp al yerde 4'ke bölünüp oturgan bolup kalat. 12 4'ke bölünüp biroq 2x kvadrat x jup oluşga to'g'ri keladi ekanda. 2x kvadrat metre yakaladı. Bunu 2'ge bitmiştaydı. bu sandı. 2'ge. 2'ye bölse olsa 10k kadar keltirilgan. 10k 10k'nı sırası paşadan çıkarıp koyun. aha. Ova. Bu yerden aytsa bo'ladi endi biz buzaq dedik, jup bo'lganligi uchun bu 4ga bo'linadi. X degan. X'ning kvadrati 4ga bo'linadi. Bu yerda 2 bilan 5 bor. Anan bu yerda k kvadrat Udalaş, keltirilgan. udalaş. Bu udalash sonlarini qo'ydik. Qo'shilgan. Arası qo'shilgan. Kechirasiz, qo'shilgan Mhm. bo'lsa, agar qachonsiz tashlansa, bu udalash sonlarini qo'ydik bo'lgan. Budağı 4'ke bölünüp biroq 6 4'ke bölünbeydi. Çıkarış yok. Общий sol jag'i 4ga bo'linadi, altini 4ga bo'la olmaymiz. O'shundan bu yerda butun chiqarilishi yo'q. O'shuning bilan sinov oyog'ina chiqdi. Bo'lgan sayin qiyinlashib ketadi-ku. Hmm. Tamir içinde kelsam bolboyt, oşonluktan bulardı natural san dep alsak bolot. C 0 dep alsak bolot. Maksimum. Minimum geldi. Aslında bitirdi. Kvadratka ko'tarib solsak emne bo'ladi.
Бул жерден квадрат тигнемеде жасалган болбой калыштат. Бул жактан мындай кылсак кичине. Барабар 50 көнтүлгөн var. Эми квадратка көтөрүп кылсак x өзүнчө калат. Бул жактан 50 var минус Minus 50 кошулган y 5 чыгат, минус 10 2y болот экен. Бул жерден бул жак бүтүн сан, ошондуктан бул жак бүтүн сан болуш керек. Бул жерде бүтүн сан, анда бул жерде бүтүн сан болуш керек. Башкача айтканда, бул эмне? Толук квадрат болуш керек. Толук квадрат болуш керек. Мындан айтсак болот. Y барабар эмне? 2 көтүлгөн какой-то бир k'нын квадраты. Чтобы 2 көтүлүп кетип, алдыга чыгып кетиш үчүн. Анан биз билебиз эмне? Y саны 50ден кичине же барабар. 50ден чоң болуп кетсе, анда бул жагы барабарлыктын сол жагы чоң болуп кетет. Ошондуктан мындай кылсак k квадрат кичине 25ден. Башкача айтканда k кичине 5ден же барабар. Бул жерден айтса болот эмне? K барабар 0, 1, 2, 3, 4, 5 болушу мүмкүн. 6 вариант бар. 6 варианттын баарын текшерип көрсөк, анда текшерсек, так. Эгер k 0 болсо, y 0 болот. Y 0 болот. X барабар 50 деген бир жооп чыгат. Эгерде 1 болсо, 2, 2-ни койсок, так. Y 0'ga 2'ni koysak. Çıkart 20, 30, 32. Egerde Y'nin olduğa 2 koysak, anda x barabar 32 çıgat eкен. Ошондой эле. Эгерде 3'tü койсок, 2'ni койсок, k 0'ga 2'ni койсок, 4 болот, y barabar 8 болот экен. 8 болсо, бул жактан 4 çıgat, 10, 10'ga 8 koysak, x barabar 18 bolot. Ошондой эле y barabar 3 bolso. 3 bolso bul jak 3 bolso k 9 18 18 bolot. Y 18 bolso x barabar 8 bolot. Башкача айтканда бул экөө окшош болгону үчүн A менен B жооп болсо, B менен A да жооп болот. Ошондуктан ушулардын эле тез келсе болот. Эмне? Y барабар 50 болгондо x барабар 0. Же болбосо y барабар 32 болгондо x барабар 2. Же болбосо y барабар 18 болгондо x барабар 8. Ошентип
bari bolup 6 türlü cevapты taptık. Bu жерде 6 türlü cevap var da ошону мен şu 6 türlü cevap бар экен. Bölçökeyim. Beşigen tak. Bunu da jana okşop işlesek, bul dagы эмне? Симметричный болуп жатат. Бул экөө окшош бир функция болгону үчүн A менен B жооп болсо, B менен A жооп деп айта алабыз. Ошондуктан так. X минус 1 bölüнгөн 5. Бул барабар там астында кемтилген. Kvadratını alsak iki жагын тең, ошондо 5 болот. Бул жактан 5 кемтил кошулган минус 5, анан кемтилген 2 там астында. Окей. Өз там астында үчүн 5 көйтүлгөн y минус так. Ушундай болот. Бул жерден бул жоюлуп кетет. Ошондуктан эмне? Бул жерден бул жагы бүтүн сан, бул экөө тең бүтүн сан, анда бул жерде бүтүн чыгыш керек. Ошондо 5 ушул бир сандын квадраты болуш керек. Кан квадрат десек, жана баунд койсок, типа максималдуу канча боло алат. Y өзү башкача айтканда 6 жарымдан кичине. Бүтүн сан болгондо үчүн 6 десек да болот. 6,5'ten birden. Ошондо бул жакка өтүп, не k квадрат кошулган 1 бөлүнгөн 5 кичине 6. Бул жакка көйтсөк 30 k квадрат кошулган 1 30 болот. Кемитип туруп башкача айтканда бул жерден да 1 2 3 4 ушуларды текшерип койсок жетиштүү экен. Баал жооп деп айта албайбыз, бирок текшерип койсок жетиштүү. Эгерде k 5ке барабар болсо, бул жер 25 болот. Бул да 5ке бөлүнөт. Бул жак общий 5ке бөлүнбөй калат, ошондуктан болушу мүмкүн эмес. 4 болсо 16, 16га 1 кошсок 17, 17 5ке бөлүнбөйт, бул дагы болбойт. 3 болсо 9, 1 кемитсек, кошсок эмне? Atılıp keter, arabağın. 10 болот. 5ке бөлсөк, Onda neymiş koyut, ha? 2 деген жооп болот экен. Эгер 2 болсо 4 болот, 1 кошсок 5 болот. Vay bana, bir деген жооп бар экен. Bir kvadrat. Кошкондо 2, 2-ни 5ке бөлө албайбыз. Ошондой эле 0 болсо 1-ни 5ке бөлө албайбыз. Ошондуктан 2 эле жооп бар экен. Y барабар 2 дегенде жана y барабар 1 дегенде. Ошондон бул жакта x барабар 1, бул жакта x барабар 2. Ошол жооптор болот экен. Эки жооп бар. Kosmos doldu ya.
Andan keyingi so'z faktorialdan deydi. Yaxshi bu so'z qaldiq meni chiqarib turgandan ekan. İlk yine white tarzı. Bu jelde emniyeni aytsak bolot. 5 bolsa. 1 faktorial 1, 2 faktorial 2, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24, 5 faktorial 125, keteret x faktorialda koysak. Ne oldu? Ha? Onu içine Çoğun. yemeğe İşte baraval 5 bolsa anda bulacaqdı. Sakrayla iki tarafı ısıtıp etmiyor. 5'e bölgünde kaldırır uzun olur. Başka şeytanda 5 faktorialdan Hayır. 5 faktorialdan olduğunda sonuçta bir koşulan eşit bu 33 olur. Başka şeytanda 3 mod 5 olur. A y kvadrat ne? Böl 1 yana 4 ele bilet. Sonuçta x 5'ten kichine tam olur. X 5'ten kichine. Şunu taptık. X 5'ten kichine bolsa yine tekşiril koysak olur. Öyle az ele tam var 5'ten kichine 4 ele tam var. X baraval 1 bolsa y baraval 1 olur. 1 sol. X baraval 2 bolsa 3 olur. Bolsa 3 baraval 3 bolsa. O kişi mana sol olur. Y baraval 3. Kızlarında ağızlar etmeyi yoktu. Oşun tip Genetik oldu zinet. 4 boyunca Mülayimlik. al kadar emas. Var bol bekele. Çok var ekan. Bu yerda bütün bo'lgani uchun o'sha kvadrat o'shandukdan minus plus deb qo'ysak bo'ladi. O'shandukdan endi x baravar 1 anda y baravar 1 degan javob bor. Javob x baravar 1, y baravar minus 1. O'shanda x baravar 3, y baravar 3, x baravar 3, y baravar minus 3. O'shanda ba'zi bol 4 javobimiz bor ekan. Shundan bilan bu so'z ayog'iga chiqdi. 33-so'z ekan bugungi. Keyingi so'z. Yaxshi so'z. Так, ну qanday x, y, z da bütün son bo'lganligi uchun Cauchy'ning barabarsizligini qo'llansak, endi ele Cauchy'ning barabarsizligini usulda qo'llansak bilmem niyedir şuntip ko'p ishlagan o'xshayman. Cauchy'nikini qo'llansak endi bo'lsan 3 tamlasında 3 anan endi ko'ytilib ketganda bo'lgani uchun aslida x, y, z bo'ladi. Bu yerdan emniyani aytsa bo'ladi. Bo'lsan 3 dan cho'ng deb baravar. Cauchy'ning barabarsizligida qachon baravar bo'ladi? Barliq elementlarda baravar bo'lganda. Boshqacha aytganda bo'lsan buga baravar bo'lganda, bo'lsan buga baravar bo'lganda, uchovi bir-biriga baravar bo'lganda g'ana baravarlik kelib chiqadi. Bizda 3 bo'lgani uchun baravarlik kerak. O'shundan z barabar x, z, y. Boshqacha aytganda z kvadrat baravar y kvadrat. Bu yerdan x kvadrat desak da bo'ladi.
Так. Эми. Ошондо. Пайдын квадраты барабар эмне x z квадрат y на y z. Бул жерден эмнени айтсак болот? Бул кыска так. Ошондуктан x y квадраттар бул барабар x z'in кубу. Так. Бул жерден айтса болот x менен z не бирдей бир жакта башкача айтканда x тел сан болсо z да тел сан, эгер x оң сан болсо анда z да оң сан болот. Ошондой эле башкаларга да ошол эле колдонсок баардыгы бир жактуу сандар. Эгер бүт баары плюс болсо анда эмне бөлүнүп эмне болот? Баары тең болгондугу үчүн x кошулган x барабар 3 болот. Бул жерден x барабар y барабар z барабар 1 болот. Эгер тел сан болсо, баары тел сан болсо, бул жактан тел сан чыгат, дагы 3кө барабар эмес болуп калат. Бир эле жообуз бар экен, x, y, z баары барабар 1ге. Ошону менен бүгүнкү сабак бүгүнкү сабак аягына чыкты. Саламатта калыңыздар.